Matryotskas. Estamos en Bestia. Comenzamos el trekking hoy. Hola. Estamos en Zabesi. Aquí empezamos el trekking de Aperguli, de Cáucaso. Llegando a Dishi, no se escucha más que música. Orrelada. Llegando a Dishi. Churicachi, aquí estamos, en Adishi. და დაზაფხულს მე მიყვარს ხალი რომ გაჩუქებს გაზაფხულს და სულში მისივე სურდელს რომ შეიტანს მაშინაც ვიძახი ვინ ვინო ვერ დას მაშინაც ვიძახი ვინ ვინო ვერ დას მაშინაც ვიძახი ვინ ვინო ვერ დას No sé a vosotros, a vosotros que estabais en la consulta. სიმართლეშის გაბრილის მიყვარს აზრი გაფრენილი რუბლებში რომ დარი მე ვენდო ვიფიქრებს მე არ ვეძებ სიტყვებს no pesa menos, la 10. Nos hemos hecho un amigo. უსასრულო სივრცეს სერც გარღვევს ნისლებს გავფრინდებით ისე და უსრულებლად შორს ჯერას ღამარში სიმართლეში ზღაპრის მიყვარს აზრი გაფრენილი რუბლებში რომ დადი para que probéis todo, ¿vale? Está por oír. Por favor, Virgen bendita y todos los santos, hagan ayuda, por favor, sacarme de curso. Por ayuda. ¿Cómo estás de bien?
Oyer, santo bendito, aprueba todo. Amén. Guli ahora es así, no es hombrera. Haciendo dedo, a ver si salimos de Usguli dirección Kutaisi. Como unos jovencitos aquí, a ver si nos lleva alguien. Para ir al médico, por cierto, que Pili está mala. No, es tan flojo. Pero ya se me ha pasado. Bueno, el dedo no ha ido mal. Ya estamos en Lenteji. Se nos ha cogido rápido. Ahora a ver si buscamos un bus para Kutaisi, para Shutka. Sí, habrá que pagar. Mirad lo que hay de postre en este mar de Georgia. Nada, ya estamos otra vez en Cartagena de Indias. შემიყავარდი ყროყინა კოხტამარო აბა მითხარო შენობით როგორ უნდა გავიხარო იდაგლი დალაბოდა ჯან გაგომედა შენ უგლი დაგლი დალაბოდა შენ მიყვარხარ ჩემომზეო მეც მიყვარხარ შენს გიყვარვარ აქ როგორ გავცხოვროთო იქ წავიდეთ ტიფლისია ინდი დუჩივი სალოთო იდაგლი დალაბოდა ჯან გაგომედა შენ უგლი დაგლი დალაბოდა შენ მიყვარხარ ჩემომზეო Abre la puerta. Claro. No me acuerdo cómo se llama. Pero está enterrada Nino. Bernardino. En la mejor cafetería de Gori. No sabes. Bueno, pues estamos en Gori, ciudad donde nació Stalin. Y aquí está su estatua. La retiraron de la calle porque les dio vergüenza ya después del último ataque de los rusos a la ciudad de Gori en el año 2008 y decidieron retirarla y ponerla aquí. Creo que este museo le ensalza. No está pensado para la reflexión y la crítica. Bueno, pues otra de las nuestras. Vamos a estar en el Museo de Stalin. Nos sacamos una foto con la estatua que está ahí. Para ver si vemos el tren. No hemos pagado la entrada, hemos entrado a los baños. Que es lo importante de los museos. Una idea. Y ya si el tren está abierto, que es lo más así curioso, lo más chulo, hay un vagón de tren con el tren con el que viajaba. Y ya está. Nos vamos a Bajomí. Y con esto completamos el reportaje del tren de Stalin, que está cerrado. Nos vamos. ¿Qué es esto? Yo no voy a probar. No lo vamos a probar. Está súper caliente. Es agua de Borjomí. Es agua de Borjomí.
tiene muchísimas propiedades. Buena desagüe, también te voy a decir. Y está caliente. Está buena. Esto lo he llenado. Sigue, ¿eh? Sí, que Un trago grande. bajando. Un trago grande. Ah, he bebido chicha desde 80 grados, no voy a beber agua de bajón. Bueno, tiene un toque algo, como saladito. Aquí tenemos el hachapuri achiruli, los jincalis y el vino saperavi. Georgia resumido en 3 platos. Solo falta el agua de Borjomi. A joderlo.